ассалому алайкум бачаҳо. Мақсад кардем дар бораи ягон магазин нарх навои чизҳои рӯзгори Корея як видео кунем. Ин магазин омадем кати бачаҳо. сар мекунем ай посуда интихобуш васеъ ай бисёр ай рости гап. Якташ $5. Як тарелка ай ба фикрам мезим. О, $5. $5 не где-то $4.5 ам ба доллар. Не майдош. Дуи, се. Ду. Най се. Рости габи посудаҳо одамои дизайнер интерьерода дар кора барои чӣ ки оё хонаода ҳар хел дизайн ҳар хел интерьер подбират мекунанд. Бисёр оё дар кора. чойник чанд сомон? 5 кушо канем. Фильтр. ин қошиқ ростига барои чӣ дар кор боша. қошиқи каҷ ман намедонам. $2 буда ба пули тоҷикӣ 9-18 сомон где-то 17 сомон да. Иш барои чӣ ай ман намедонам. қошиқҳои тиллоӣ будам инҷода. цветиш хушбу бибинам. $3. ё ростига ба ҳамин намедонам таи чойник монак бошанд ё ки чиз бошанд. ҷара бо касе ки хеш таворш Кореяда боша заказ кунад чизҳои рости гап дигарро намедонам. ман бисёр мақбул ин магазин медуроем. дили одам кушод мешавад, хурсанд мешавад. мисол $100 чизҳои хоната чизҳои хушрӯ харида хонаро пур кардан мумкин. ай посудаҳои оҳанӣ бисёриш барои чӣ ай ман намедонам. нархошон ҳастай 5 3. ин чӣ ай? ин вай хеле короче майда чиро реза мекунанд. сабзавотора резва дуро. нархош $5 где-то $4.5 кати. сковородкао $3. тавонуш $5. перчатки, як пакетиш
15 داشته برای هم کухni $1 دستوزکنک‌ها بعد перчатки برای لباسشویی посудошӯӣ برای унитазшӯӣ برای афтобгирӣ як гала хеле номуша намедонам ростига выбориш бисёр $2 $1 инаи барои чизора дурни халотяник намондам $2 буда барои чои қоқу намак ва маккам хеле гирифтам барои спортсменов пулдан барои кӯдак барои садида гирифтам ё шарости гап намедонам барои либосгирӣ бозичагирӣ хеле чизо мусоргирак нархш $5 чизои рӯзгор инаи нархш $2 барои нафаҳмидам инаиш барои либосоям хеле тахт кардам мондан либосоядурни инайда мегирӣ баъд стиралкада мепартоӣ барои расво нашидан шаид фикр ман нафаҳмидам тапочко барои душ барои хона шампун косметика собун якчанд намуд $1 шампуно $5 гел барои душ барои дига краска щетка барои дандонтозакунӣ ба фикрам ман намедонам чие инаям барои дандонтозакунӣ ин барои хеле чизора дар шимондан ванада ирамамахе барои зубная щетка зубная паста наирам сурати шаст хоб листерин барои даҳан чайхондан бисёр чизи зурай $2 калонуш чанд $3 бутаин набор барои ванна набор барои ванна нарх
چون $2 $3 این کاسوده های چوبی بسیار شروعی زورن من محکولان نه اتاجی دیگریش شامان راستی گپ بوی خوشرو دوران شامان یک چنانه چیز دوره تام بسیار خوشروه سواتو اینجا اسیجی تیلو برای خانه برای حجت خانه برای وانمان اینجا سووینیر دماشنیکو $5 ماسکیو $2 детский подушка $5 یخی روشته راستی بجایی بانانی من بگم با محفوظم برونش چیزی داره که میفورد فقط کتش بوزی کنی چند سوی $3 کپکا $3 یه را راستی گفت زنه کنه فهمان من نمیفهمم چیه من بفکرین برای چیز دیگه اینجا ماسکیو $2 اینجا $1.5 هم از این است که هیچ من نمیفهمم Это ладно, не деньги. کپکا چیه $2 خب خیلی سمکاو یا سپکاو اینجا کشیلیوبچاو نرخشون $2 $3 راست گرد ایجاد من به یک چیز محبوب شد اینه خیلی 4-5 چیو هسته نه خیلی ها رنگی پازل کروچ سبیرت میکنی خانه دار جای پول دار رنگی نه خیلی میشه خلاص میشه سبیرت میکنی خیلی میشه هسته دیتسکی برای میسو دیتسکی ده برای خانه بچه ده میپرده هم گرمه که هم دبولش بوز میکنه رسو نمیشه پول موی خانه پولای پولین پلاس پری خوشکه و نرخوشون $5 سیتگیش هم هست $3 دماشنیکو
بکن چرا؟ خوش 5 دلار. اینه برای گردن، برای ثمر کامل رای دور رفتنده در گردن میکنیم، برای گردن در نکردن به حضور خواه میکنیم. نرخش چند نمونده؟ نرخش 5 دلار. میرم برای تای سر موندن هم گولیشن چوک میده 5 دلار. نه برای پا بوده اینه صورتش 2 دلار. و دستت میبندی کراچی بعد سر تا در بولش میبندی کراچی. برای ما چیزی نو در کره بگید یکی همین چیز پول میکنم های هیچی پول میسوزم بیادم خلفا هستم اینجا دما و مخولش اینه چیه کلولا که در روزا که بچه تون میباندین میسو رنگی همین گروشگاه که باران برید سالفان شاید نکشه بله چی تو میتیک شده میشه در درونش چی داره پلاش برای باران خیلی میپوشه تردنش زونتیکو 3 دلار 5 دلار هفته یاشه رستیگه با هم نمیدونم سپیکر خانه برای خونه بچه خب چیزای شیرینی 2 دلاری رستیگه مولوی ما که نمیدونم چی هم نموشونه یورا کودکا بسیار میخورم چیزای خودم رو شناختایی سروز میگم چی خریدگی بشه پیچینی با مازش رستیگه بینه یه یکی 1 دلاره بیشتر عجایده اینه که کم داره پیکی پیچینی اوریو 1 دلار اینه درسته خب سوک کولا خب M&M's 1 دلار 테스트 팀쇼아니 아니면 저 테스트 조그만 거 괜찮거든? M&M's 1 دلار 스니커스 1 دلار 자체가 괜찮았어. 얘를 빼버리고 테스트 하면 저렇게 생긴 거 아니야? های بچه ها از رحمت برای لایک برای تحقیص که تو پتیکه سکنیم لایک نمید رحمتی دستگی میکنیم انشاءالله با ویدیو رو هم بدن نیاز داریم در برای پرابی پروش کردنیم از رحمت